na mumetupiga picha kuweka kwa mtandao. Mwaria wa kiama giki Stephen Muli augite amwe ateti kuma mwena ucio ni mararia miario ya kwagira family ya mutigaire gitio magicakaya niguo kwiyethera ngumo ya kiuteti. Muli ni areganite na miario ati ngugi akwire ni kwaga motungata magaceru ni mogaruruku ma urugamiriri wa thibitari ucio maria makoretwo magitafanio thutha wa murugamiriri wa hau kabere uria wathitangitwo na ungumania kurekererio. Ugonjeka mwaka uliopita na akawa ako off and on, na sisi wote kama wanakomiti tulikuwa aware, sababu inaumisa jamii wakati wanaomboleza, na pia inatuumiza sisi ambao ni wanachama wa wana matatu, na tuache kuelete siasa mahali siasa haitakikani. Ni amenereirie Senator wa Nakuru Tabitha Karanja ni kwaria miario ya kumenereria atongoria angi mwena ucio akihuthira gikuo giki. Maya mokite riri Senator uyu endekithitie kuhagurwo kwa Governor Susan Kihika akiuga ni agite wigiririki ministry-ini ya ugima wa mwiri akimugiritania na ndugamano iria iriho gatagati ga thibitari uyu na thirikari ya county. These are enough for impeachment, and therefore I ask the MCAs to do their job. Muli ni oretie atongoria marutire a Kenya wira abo mahinda ma kuhoroteti mario kuraihu. Munini wa muikariri giti wa kiama giki ni oretie atongoria kuhe family no gitio na kwaga kwaria ciigi uteti gongone-ini riu. Hii maneno tunaona kwa mitandao wanatumia picha za mzee wetu vibaya sana na kusambaza propaganda. Tungeomba waache, kwa sababu saizi familia iko na uchungu, waache familia iomboleze kwa amani. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi.